Via Kamal ka Nur Online TV channel and man Lunishan Kwasniak, Kajan Gwasme Bana Rachme Bana Jaling, Kakwar Sudan, ten contin Chaso Sudanese, Cha connected Kadian. Kan Konore Ler kan me Jiram Jidit ka Nur Online TV channel, de Jogono Jin ku subscribe, ki Gorono Jin Bijan Yakanasan Kokian, Kode Ler Titi kan Chamala Ship, Shu the Peruvian OB notification bell Vijatuanba, Ko Budwar Bashamala Shubakajin. En mi bukon na kwen gajan gwasa me ler mi chala dino shi kume US United States la kume US chikala dino kwar en chi South Sudan jana kajika eno chikana kapchong ki kwar dana chi civiliani te la ji South Sudan la kwar Sudan dan te kor re wicha ka Sudan ki men kap Sudan chala dino chaja kapchong ko shabijal eno ke telem balat wi mon da dien ban je ko linkel ga do brana kabje chonga je bu kon chure le kana me kwa shala de no ne ne chala de kum US en wo cha kur Sudan lwangde cha je wo keja lwang da na cha wo chala de wo jen cha je sanction ke cha je kap chong ko shiwe de shabelet ke telem be kana kok ke ba kok ka witen content tie ke Sudan ke chicken book of we mona da dien and sanction ke do brana ka ba chonga je ko sanction yen do bran cha ka chonga je ko ken chicken book of match ke cha book of match we mona da dien ka cha bu nong match bo we di alen kon de dong de ko nong match shi kum Sudan chicken me chicken lat ko kor gwa se dan ngayen ne me cha kon lat ka South Sudan no tel match be re which no ke chicken be lat we mona da dien sanction dung US me be long ke United States ban je kullat kel chalat den wona na quer and core kan rapid support force ke RSF chalado jen changotin langote ka chakalat ke human right violation no tran ka lanko der tik no awa changot to chakatol shajanen en go kum Sudan pan kaje cha ji South Sudan ti chop ka jan dangra wo ka jan diok cha ka ngot ka shang dar ka cha ka tor ke video ne na mo ngot kel mi di long mi shi kum Sudan jalat en wuden kwar kimen kep Sudan shwale Abdel Fattah al-Burhan Abdel Fattah al-Burhan jaram dan la kwar de ne dung Sudan men kule nyen kene emiti ajan kwar danan kep rapid support force ko dana chikana lat ajan kule te ko nakana antama jen cha wi tungwan ka Sudan cha te kor long kan dangro ke shiga te kor ka shiga ne de ngwan long chikan kanak kam ne ken ano chikan ne de ngwan chikan kanak en wude shal ke Abdel Fattah al-Burhan lanne katin kon la de ni Sudan a chika de ni RSF tin de pin MT de ni ka pan ken kan de content nak ne de char la black ne nak ne de char chirgeme shi achunen pan ka jen go shika South Sudanese tin de ka Jazeera ke Al Jazeera kama dene chiana ne men chikan let kaka chikan ka ngon ne ka chang dara bor nakan ka mana ga de tiene te rampel kana kane de konte nakan ka kane de char chigane te lwal alo kan kane ko nakana CRSF dundo ede Sudan dume ga jidwa de le ka jidwa nang na na duno ne de nang na tam gwasa me kum mala kum Sudan point de eno mi sha video ni sha gudi na ngaje na ana ne de kon na ka Sudan ni Canadian South Sudanese Canadian county la kuma point kuma ka la kuma Sudan Canadian kona na ka South Sudanese ano chikan ka ngora jiga long ka video non konde chikan kalel kene tour nen konen chanen kan da nakan ke law nakan ne di char chikan nan ne di al nakan ne di char ke South Sudanese ka kan ba chikan book mai tidide long dweli wal ka yar kan tech tungni kan dultin dire kontin dilla dien kete nanga yoto ngare we ka Sudan ngayena katum chaja dak ala kan infrastructure dial kidwel ten kone ala la building ne din kan tete ko mudit kiren te kalan mudit nanga yoti billion ki million chikan ka daka mech
ano bokanat kare nyal ke jen ke nyal ano namo misal lo long ante konte chicken kalat kare wi ka Khartoum chala do ne me chicken human right chicken violate ki ngod dana laro charan chaje denak chicken alat ka chicken wi chicken dak bana ni wi Khartoum do dana balat ke jangure long ba beje long le mandana balat ke jang ano kendi shirkati chicken dial kenden konte lat ke jengo shukume US charo jamla no ken en kwa de na me chaja kap chong men jiwide chaja kap chong kel ke ji wide ko shikan bukok ki talam bukana kok wi mona do dien ano chala do ne kan kwatin to kor la kwadang ro kwara kon la kwar sudani ano akan dangro cha kap chong chi ram kel ke dwieren kon e kan kalat cha wi sudan chaja kap chong ko chicken bukok ka market win mon dit ano ko market win mon dit jen kin ngaje no mi chawi dun mi dun mo gwa la market dun la gwa men ko ngwan men pega la gwa long dollar ba te peg motot ka bi chit te gwa che ba long mrien ke len ka kum US ko en kum US jen te ko control long ka tin kon lat ka rodin chawar ga me chaja gwar ka website anything kon tin der yang win mon pindien eno Treasury of Foreign Asset Control OFAC OFAC jan gwada danan kwa wi Africa ki wi tungwan te yo ken te gaten kwa ken te gaten yo mi shanga jan ojin chilan mi jakche lat ba kwa ku ba ga chukaf ajan chwale OFAC Treasury of Foreign Asset Control gwada ma ba kwa ku ba ka sis ki ba ga kap ko telam bu kok ki chi bu kok telam bu kok kan kwa ka tona men mi shi ben kuma na gor ke win mon cha kwa ken cha chukaf cha kwa ken dial tin chicken ka to wi monten ko ken ke ka witen content rar cha ga chuka cha gu jando kane de ti chicken bile trade ke tele business bu kana lat ke tele market bu ko tin ke cha bu ko kwa ken dial cha chuka bitam cha kap chong cha la no tele mi jal cha ro jamo cha jala da jen kuma US kan kwatin tilanyin Sudan tikan ka kwak ka Ukraine kana muktab dien la tikan ga muktab mishal ke muktab mita ka Hong Kong Portex Trade Limited en muktab mo tetet ka wud ka man shal ke Abdel Bran wuda me jan kwar dana kwar dini dung Sudan chi kwar RSF kwar dini Sudan ajan kwar dana nak na re wicha ka Al Jazeera ke ga madene wajen kwaga dial tama cha kap chong tong mi lo tele mejal muktab da ke liu cha gak ano cha kwaga to cha go wich chi kum USA che dial kon la set ni ken ke utinyo da no ken ga kwak cha ka kon dial kum US cha la do me mi chi kur cha kon tok mi chi ru den kur lin ke ja te ka license mi cha kamrar ka do dan dong de sanction mo de yukul wo ke je bi ka liaba me mi chi gwada ma chaben ko tin let kan ka cha la do shi ka cheng de je ka long tigai kana tikan kala lashin lan kona naka na kaka naka na tel palika kan naka na da jega long anak mi chire tuok dum me nang malaran ya naka koda shuga duno rul kan na gwa kala nyok chikan nang naka kamech mut ken ka ramung ngot ka baje tur ke video ba jang na ki ba tur namo ngot mi dir long mi chatol chikum USA chilo din che jada long men witin ko ken wi mon ko mi chala de Sudan ki kum Sudan ken de ni ka ariang mendira long sie mo gwa chi mon ke liu cha roja mo che jelok no ko kuje mo cha nyin ken dia cha kaf ko telem be kana kok wi mon do dian ka telem ma changa kel man mu din man mu tot ken dia to cha gur no bu ka wo ka kan bi kan ngot araj ke kana ba chet ko tama mi chi kum Sudan cha ngot cha ka tol nyok lo cha roja cha la den go cha nyin ken cha ka kaf no mo kana lo ko lo te ka mu do dian be kan tol ki bu ngot tol te ka akum Sudan akum USA na kan mu kan ngod me kan tol lo buka ngod cha lar ke USA mu kan tol wa kan ba ka punish ke ba ka charge ka yuti chikan ka bulwang ka mi yor kan ka pin mu wa ka tol lot kan no ba economy we dian ba je tol ngai yana na mashalat ka South Sudan ne en choji chui na ka jama ne ka South Sudan chui na ka ku US ko US she asse ne dialan kon tela kwa South Sudan ka do bi ran na nyin ga je
me cha human right cha ja violate kwar South Sudan ngai kona me chiro lat cha en kon migden cha ja tul chu man tam jen ku na le chu ki jamana ko ngoden point en kum Sudan tam tel mi shina go you know no mo chetong wan che yalong you know an mem wajalat kanetin kon tilla Sudani mu kana ala ka go but ko dong din kon midian no dara go kamu wete shejen en kon midian be jega long belen South Sudan ka do bedan buko bonial ka telembo wedian changa kwa men mo bran be surrender ko jen ladan la US a alet mishi mi jek shelat ba kwa ko ba ka tul kan dial ano telem bu kok telem mai telem da dien du na mai de tit ka dien tona kan me je kon de kan ga use kamu ko tok bu ga de jeng na mo jen do bran la lat ke USA be kan wech be kan tul ke economic ma mo bi ka surrender ro be kan lar no sha malech ka ba ne ten kon te chimi jeg lat ba ga chu kap jen ku mi US ba yo nan ka ba ga chu investigate ka ku dir ka mana na chikana lat na ga dan chikan nang na ba ga chu kap ka ja en ku mi USA kana kam no wuda shalke Abdal Karwada la wuda dana la kwede ne wacha kwera RSF ki Rapid Support Force wun shalke Mohamed Abdan Daglo KMT chaja kapchong ba kane tigan dial kane timo cha kapchong ke cha ka kapchong lo cha ka sanction alo chiran cha de mi jere we de bo wo ka USA ki wi to kokin ko te ka wi te pin USA te chiran ka bijal mun wada kan USA kan sanction mo kan wikeji ki do brana kep kan chong nimi ci USA ci kan ngodo mo ci kan kula no chagwa ba ji kula wo ki bu kula jalan tama USA na na ajeno tel mu gor jal ka men mi ci ko mal ci kan lat re wo ci ka Sudan men mi chane de content cha gu je no cha dwir to cha ga la ne de nakana ne na ga ji South Sudan ne de content na ga ji Darfur ke ene ne de kon na kan ka loro bang ne de tel ngu ka den kon lat ko den ka Sudan Michigan na kon no nga ba ka kep ki ba ka luk ka duer kon ikan kala de jen do dana ba sanction ba je kulu wo kaka ana me je le dana chalat kum US ka janan chaling bon wi mondo dien mi jira ma jidit kan war online TV channel gor no jen bi jen waka nasin ko ken ko de ler ti de kan chachu gosen ten gor kon kan o de ko tin jen ba ko subscribe ka ku comment ka ku share ane biya ta kamal chan ten kon lat ko dien chana gor no bana keling bye bye